Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Deputy Commissioner ka West Garo Hills Uswapnel Tembe. Hagas ngi balang ula ay hukum ban Tohkit da ka Majistor, halor ka bayadai bat ka jaka ya ka balatip kum ka Rimpu Bagan, ka badan ha Eden Bari. Haga hukum ba ula penmi, UDC ulaong bahadian balayo jingtep na kipulit, leng ba ka shithi balatho haga arpo santre unaitung arhajar apawar. Haga bayadai bat ka jinglet kenraya ka Rimpu Bagan, ya ka balalong try da ubarnet en marang. Ka Majistor ka Rezia CH Sangma, kababat ya ka kerdan Executive Magistrate bat EAC, kan haban penlong da ka jing Tohkit, kababnya lane ka Magisterial Inquiry. Katay ka Majistor kan haban Tohkit halor ki khandai talikiman, ki bayadai bat katay ka jaka. Kitay ki kentop bahato ubarnet uday shisha utray jong katay ka jaka, balatip kum ka Rimpu Bagan. Hatu layo jing bitshwan ni nakibor badai kmi, ban penyat ya katay ka jaka. Halor ki map jong ka yeng ki balas na Rimpu Bagan, kiday ki balalong an, bat hatu ladep ay jing menjor ni da katanat badai kmi. Nalor kata ka Majistor kan hap ban Tohkit ru la ka jing penden kam Bording, Rimpu Bagan kalong ka basyong an. Bat hatu la Siew ni ya ka bay penden kam Bording. Hatu ka jing penpoy ya ka umbam umdi, Rimpu Bagan kalong da kalenti ka basyong an, bat hatu la Siew pisan ni na kabenta ka jing penden kam ya ka Hatu la ay lisen ni siya utray jong katay ka jaka, bandik yat bat ban penyat ya ka jaka bam. Shushu ka Majistor kan haban Tohkit la ka judan teng ni ka jing wan pet benya, ya katay ka jaka di jing bam, bat hatu layo ni ya ka sernat. Hatu la ay jing bin ni nakibor badai kmi, banbu ya ki khanarit ha katay ka jaka. Namar la keno bala pendan kam ya ki kum kinong bala. Bat hatu laju ay jing bin ni ban penlong ya ki jing le sngobha, ni kanu ka jing ya kendu Rimpu Bagan. Nakalyang UDC ula hukum ru baya ka kaipot jong ka jing Tohkit, day ban IT no hapo khat sansngi nadu bala penmi ya ka ni ka hukum.